celebrity beef akwa ye ade a chese say die wona baby a wo fa baby a chese eno a na ekoso ewo meyi emu ebe hu ni ntuni we sinitwani we ye chese blogger we chese ensemi die bebre kwa odwen a won hyeda ente eye ase na enrada ye nume kwan ya chese ye mame Queen Efia Schwarzenegger de ensembi bebetu ejam ede efa Vivian John Lawrence eho eye Ghanaian actress ye eho actress will be eye enoma eniso se woni NDC mpenifobia da machese eye ne backing cramp no eye ne ba wa wonu no cramp no ene ne ba no ho nsensem machese enye eye bema na wode ma no eba na mu eye bema fofo achese ensem no de wo ba ye no oni wo buru eye ebi eso na abusuafo said eye Queen Efia Schwarzenegger de ensem no eba na utimi se ya na ensebi wo ho na se wan kasa ho mpenifo se wan kasa wotiri ho am ye yiwo ayibone we de enye Vivian Joe na aba be kasa ede afa ho nanso so obi a wono de wo hu me se Vivian Joe ni tiri mu fine anase wo hu me se ya Efia Schwarzenegger no hu ewo fin chese eni kwan se wo ba ebebeka obi efin a waye ehu esem enu ntiri wa ba abonti aba begina eye ensenu mu na nsem a yipa ne edi tu eye edwana chese eye maame engege ehu asem na make eye maame engege a wonem eye konfo agrada enya eye issues bebra omu ensem adi eye omeyimu etrenchi no wono ane ho asem na make wa ba edi na no aba beto eye Vivian Joe ene eye maame Queen Efia Schwarzenegger wo mu entokwa no although say Vivian dear ye mama Vivian won babonte kanhwe nemum allegations am efia ede ababeto ne so aye hwe num say obo abekasa anase wo mekasa because oye the type I want enkasa ewo ensem wo kasa na timu say asem no ahye no anase ameno na ye kodu to ye mama engege no wonim the reason anase the kwan anase the person behind the entia Queen Efia Schwarzenegger wo ye sa enoma no enina na wono Efia Schwarzenegger nentafo mienu no ekura mpo no ebesi enne wo mo papa obia enim obia enti ni mo papa ho asem ni mfoni mpo ntimi fa mamatu dwa na mpo wa kire se ne nkasa mpo eni ebia wo wu anasa wote ase na wono ese ene hwan ese wo bebeka Vivian Joe emum edie eho asem mpo se wa ho na ne bema wone neti anasa bema wode ama ne se ye ne bema no se ye ne ba no se nye na no kwampo na wonu oni eye any right anasa oni any authority so wo ba bonte edi nsem no ebebetu eye edonase wo pe wo bi ade yeso bona abono de ntia wono ngege se woni nani asi eye Efia Schwarzenegger eswam agrada mum na wonfa nani enkonkoti liso because agrada eka eye ensempa edechem Vivian Joe no ono onye nkomodifo bra eye papa evangelist ade eba ye be make allegations say na Vivian Joe say na bebre awo keka fa no ema Vivian Joe ba bontin bebe su ye kasa ne chese ese no men sensem ne hu eba abontin no ena ma wono engege woni Vivian Joe ebebe ye close kaka se one no timi twetwe eye enkom enzi se Efia Schwarzenegger fo se ne nsem bi eba abontin na no ma bi to dedi na wo penipa a wo di se adwuma na eye konfoba agrada ena eye sananti se wo obi aka ne ho asem a woni ne likwampo efa efi eye Vivian Joe so na ebuso fo mukotie eye nsem a eye ma mengege ene tu dwane yemba ne ba ye beto aso na wo dia wo ye last person wo be catch Vivian Joe and na one na di Vivian Joe and na Vivian Joe papa and na Vivian Joe na chira ne ma papa Efia Schwarzenegger 15 years nie o ma papa to nsuo mawu ne nka se kora wunu no wo ye wrong person step over to challenge se Vivian Joe na ne want to kwa that's fine Efia Schwarzenegger me pesa me ma woti afia say Vivian Joe o meka wo ho asem kire me da agrada Vivian Joe en frame en ka Efia Schwarzenegger ho asem da me ni Vivian Joe in ka sai about Efia Schwarzenegger ho anasa minister bi kura ho anasa actress bi kura ho e ka sai ma me ne Efia e ma me ne Vivian Joe get it close evangelist Ade
allegations here or the bar Vivian Jail so. And no, and a man getting close to Vivian Jail. Vivian Jail, you will be a me why I'm in comedy for. Vivian Jail coming out for one. Now can pass a minute of the common, a minute of the dear fears of snake home come. Only power one me dear fears of snake home come. Aya agrada. Number one, or say agrada say, I catch me say, and Sakura no over training TV so. Other men fears of snake a warning say. So when you me footwa, offer a broke born in function. Before no na agrada catch me dada. Say on information I want the money. Ama me dia bo a fierce was nigga. Okay, and so what it was see yo. Chatting in our me be show actually. And the fierce was nigga. So who will be Emma when he below so agrada na see why fra we ye. On the support to Emma ukwaje bosia eso so e de wale abrokwa. Agrada ampe efias was mega samuda because kotia ono etia wo kasa sa kotia no ebe service no kotia no ebe di no no sa kotia na kwa wale efias was mega afia ye pe obi a won me kan wo asem kire me a me wa evidence me be show agrada. Number one, also one that saw so. Emma Ukoji was see and the Bewale. Number two, or see a broker, no any gate to my or be any gate. Never one like I tell you. Assembly beba, send beba daddy. What did come out to them for fro? And never one minute the same way. And so why? Was I be trying the TV super can say, now broke acting in chain and son office South Africa. Agrada exposed the Yaudie. Expose because Nebutaya Yanasa would Tiabro Quaka Amaka was set on another. I broke one Tiasiano over a fierce snake. Agrada problem, I don't know. 80, I was what to be better TV so back I said. And the fierce was snake abrokwa akokọ to ama abrokwa adwane akọtra South Africa obeye sadie no obi aso wa abrokwa ho adwene papa enka wode abrokwa akokọ mu nsem se fia so snega kura di abrokwa akokọ to now say abrokwa no ote nchen ena wunim abrokwa enka agrada ya betra wo TV so enam se wa Jimmy na betra TV so a wadi kan ahye tramo wodi wi enu bone atete wo ba amenne wo ba da me saka wani be ma wakwa skami obi a ya bona so ho afani trim agrada wodi be expose say abroko adwane ko South Africa because of a flash was legal. You said it. You said it. You said it. So what you say? Etimumi a fierce was nega. Someone that steady. A dear na when you be a Vivian Jane bida. Would you be confined? Kwanya. A young ex-president in a year. A far will share would try the animal would ye. Who could show armor out? Ukoton NBC for my woman tanfo. If you was nega, when I watching Oba Abesia, Egypt, passport, ebe post to you. Second of woman, ex-president girlfriend. If you was nega, and we are singing him say agrada tie. If you was nega the leaky, and Miss Bell, and Tracy Buachi audio noa and agrada person what say I am an get the leaky ye. Agragana for say omu ya evidence. A say and get the leaky sa audio no. When the kaya be come back
say engege leaky papa be naked pictures one for evidence yama say wo se me na me leaky ye ebi ana wo evidence ya me send bi di ma wo dia a be post to my entry Mami ngege ensem wodi etu eye eja eni na ebusiafo sisi na ede nkwa na ekoso ewo eye wo manga na emu akwakoye se bi fa kwakoye ade a tese ye pe eye ne ye anase ye pe ne chiri edie esanse se eno ena ma nipa no wotimi agi eye edu se no na ma nipa no wotimi nya followers obi entimi enche na de eye kwefia nigga work no we right se wokasa ensem obi a private life so one obi a won oda akoma obi foforo eno efa obi fa eye no hu even wimpo no wo so wo eye ema o enyi se bia wunni ma na wakasa wo de hu esun bible composite de wanya bone da no bi kan ento eye ebo sa abre no obi no ho to ne bu na nti sa wo wawo na sa wo ma papa mpo wuti mo fa wo mo mematu eye edwam na obi so awo na wo no so ne ba papa no wanya na age so de ne ba ba kire eye abontem na wo susu se akwada na wawo no ye papa no eba wo se petemu na wo ba ene nipa no ebebe fe eye eso na so wo obi wa asem krampo na se de duro eno no this is the for marital issue private life and for omo kasa ebo wo no wokuko mu no say the nipa no wo mama to eye bedwam ema obi ehu so woni obi kwada wo meka enana dwebo 6 o'clock amene nipa so mesi be ma obenten wo ye tuntum 10 gram mo me ne kwa akoda nti ye obema abra na bebe kire sisi ya na there be like say the normal ekolo obi private life was say you obi adi hiade because of denti na must say sa enoma no eje entrene ewo wo memu na kunefia nigga wodi so wodi sa ense we bebetu edwa wo ye the right person to come out so wodi sa information we ebeba abonte anasa enye no kwan so a eno no na dudu na susu se Vivian Jo eni kwan se wo fi efia nigga sense sa and was started with Miss Bob was started with enkofo a wo mo akeka as say no wonamo a wallpaper echew ubehunu na mdi we phone so achele na mayese TV Vivian Jo one of them feel woni no omo adwense ni kwase Vivian Jo efinu na say Vivian on sorry waka woman na niso hye na woye no wonfa embra efia eso se de ebe ya ebema ye etimi ato ye na sa nsem adane da ye de ya no etutu nkofo edemu no ye ntimi enja ya na fo adwencha wofa ensimi ebetu edwa with how I say Ghana ye trend no call with beef no fabra to GH comment section. If you also like videos, not share all the social media platform so follow your IG page and your Twitter page so to GH_. If it's kapa anyway, that's me. You be san Eddie Esha Ebi Makram.